Yani kwa kusiwa ithoko na NND amwe kuumia sokoni wa Mutomo Kitui cha ithio kauntini ya Kitui vala amwika majenzi na alama ito isemi ya tianyo ya mungu kukomana na nguthu ya amwika alama ikuite miyo mie ya kau kumasiye ya maikato isemi ya tianyo Kitui cha ithio amwika su na alama iyo vete na miyo mie ya kau itina wasindwa vinani ya amwika majenzi vamwe na maofisa mavolisi ni mawetakana maumetwe kauntini Mutui ya makuweni ni ofisi wa mbunge wa Kitui cha ithio kusiya amwika majenzi kato isemi atianio balana moma thingilila kana miatianio ni kuende ya maile na netambia ya mbunge wa Kitui cha ithio ya ukwata mba finance bill vamwe na kulena na uthukumi wa ofisi wake wa NGCDF. Onesimus Charlo nukutuelezea. Amwekambe wa manata nemeyumilia kwa wingine kutoesimia tene ya mouwo Kitui cha ithio sokoni wa Mutomo maile netambia moyumba Kitui cha ithio rechoka kinyame ya kukwata mbo mutatatolo wa kilovia kana finance bill ya mwaka wa 2024 2025 maandamano asu na alama abalanyo na mama amwika na alama ovetamio myai kindu kila chondo the nduthi sokoni wa Mutomo na kutamba icha mondomo kwino watandiria bala mondomo avike na kukwata maumisie ambulance ya watu wengine. Amwekam meitula mutemo yumbere choka kikondwa kukwata mbo mutatalosu akilovia finance bill pamwana utome muthuku wa ofisi wa CDF. Omonde twina maandamano mamuye na ne makosa muno andu kukombo wa kuma bandu beto hae mali metwa ba Mutomo moko bwa andu meitu kendo chune kethoku muno na twenda kutabia kakikana mena mwana wake uyita Dominic ona wazi ambeza nisi yake amanyekana ibinda ya siana si andu kutumikana nilelile na tukwaze kana kila bandu kuka oyina akithi tukenda na akebo mpaka ezo tutabia hii mbeza zitu cia CDF atwa aba amwika na alama yovetamio meya kau itina wa kusindo vinya ni amwika ama ikundi ya jezi na alama ito isemi atanio ni mawetakana mekuito kuma kauntini Mutui ya makuweni ni ofisi wa CDF Kitui cha ithio no kana kukakusi ya amwika asuma ikundi ya jezi na alama to isemi atanio meka to isemi atanio ya kuleana na itambe ya muyumbe recho ka kinyama ivo mwana otomi muthuku ofisi wa CDF Aka mojo gezirengi no nukenga wambu andebiti kuma bantu boza kibozi bumahendo sawa nenye nejue no aganganga obizini bawo ni mwede zitwa wato wa ne wa Dominic amwe awela ngojwa ngabiti sawa mato mondoto ne kundu sawa akuka ba kule tuzuke tukengana kupinga maandamano kuzuru renyo tudi kuziobizwa ndo kabe sawa kala metoka zikale mongere bunda we ndo anwa moyo wanyu na mwarwara mwaitozo ni maana na wiyo vanikana kiokone chao mundi masieto ana maandiki mamovo ni meuthiuka mitandaoni meweta kana andiki asu ni mathokitwe ni amwika maikundi ya jenzi na alama otoesia miatenio no kana kumanenge matangazo ma miateni ya umundi movo alama tema uo bala andiki asu imakwisilia kana masieto mo menya ikasua no kana kumekea mwisoni na kuvithukiwa ni mbuli lilasi yovet na miyo mie yakao na ilasi umeitwa kuya kauntini ya makuweni no kana kukakukita na amwika majenzi na alama otoesia miatenio ya muo indesio tui na demonstration ya amani lakini tokie kwa Mungu na Dominic tele ya omoneti ando kuma male muva ikanga sema mwana amo ya lala mane amo ya ruru sia mchodoka na plastic na mabisi asu na mazoyoki mabisi asu matubwa haya vinjari wala bahia Memba wa bunge ya kaunti ya Kitui kuma wadini ya kanga chatu ne ila Kitui cha ithio Cyrus Musiokanola wa kwatene na mwikano wa tula Mutui tambia muyumbe recho ka kikundwa kukwata mba mutatalosu wa kilovia iweta kanata na ithukise kio cha NND ma Kitui cha ithio na yuka kinwele kwithia ainena wasi wa NND lawe mbunge nene inde tiwendi wake mwene kwa nanishana uno mheshimiwa witu wa
kilio cha bunge cha Kitui South kuna bigi na mwita wa misinformation kana analea kunena washa witu chao bungeni ila idea na Kitui South tunasia tuenda vote ya no bungeni na gana aje chao idea na Kitui South na wanari kama Kitui South ala ni wa Kitui South na tukaka Kitui South chao ni bigwa tu ya ni na ni akitu pika maandamano ya wa mundu no kutumtu ba ikena to express our displeasure adoyasia idita wanari kama Kitui South ni still no kukumbiwa serikali lele la kuyene ndama Kitui South na mheshimiwa witu Dr. Rejo Kaki idita ene ndama Kitui South to mukulia moving forward idhi ambunge ndi disolvewa moving forward mheshimiwa witu woni na wendi wano Kitui South avo newo bungeni amwika ayu menda kukoma na mujumbe worecho ka kinyama imetho kwa metho no kana melesi nikiona kwatia mbao mutaratala usu na nikio kutumia visi wa CDF 9 kakaki yuko neno ketheba nikana timu address kwa nende ko maandamano ni wetu kwenda keke batu mtatia wa grievances Ripota bingwa movo Mutongo TV kuma Mutombo Kitui cha Idioba kauntini ya Kitui. Nito Onesmus Chalo.